Mfowethu mhlawumbe kunomuntu oqalayo ukuzwa ukuthi khona umuntu othi usitayela akulona icala lelo ngoba kunabantu abasha abafika kulo music lo. Isitayela singathi ubani isitayela mfowethu udabukaphi kuyiphi indawo khulele kuwe. Mtshela baba makhuluma ngositayela kusokhulunywa ngenyamazane ngasho ngithi Sichomane ngoba insizwe ethomayo mfowethu insizwe nje ethandela abantu insizwe ekhonze ukuphila nabantu mfowethu bayazi abantu abaseduze nami mhlawumbe komunye umuntu angibuke ngaleyo ndlela leyo mhlawumbe asuke ngibuka ngayo kodwa mawukhuluma ngositayela mfowethu insizwa edabuka phansi enkandla endaweni yakwamtshuli esodisa semakhula ngentaba mfowethu ngiyaziwa kakhulu ngimele umculo kaMaskandi ngenhlonipho nanokushaya ingoma futhi ngivulela ngisibhaci umntaka baba nanokuhlonipha-ke abanye abantu ngoba kubalulekile mntaka baba ukuthi siphile nabantu siphinde sibahloniphe ngoba sikhona lapha endlini eqhawula kithi okubalulekile ukuthi abantu bethu abantu bakithi sibahloniphe bese sibaphakela lokhu okuncane abasuke bekudinga esadalelwa khona njengomculo kaMaskandi mfowethu. Mfowethu siyabonga kakhulu yazi into engijabulisa kakhulu i-character onayo noma i-personality onayo noma indlela uNkulunkulu akudale ngayo ngazi ukuthi exactly njengomtshengiseni yabona umtshengiseni njengoba ngithi ngangimlandela nje yabona lensizwa leyana ibinesineke nento ethi umlandeli ngoba umbone bethandwa kanje into abefikelele ngayo ukufike ibe nesikhathi somuntu othi umlandeli amnikeze isikhathi sonke. Kunjalo mntaka baba. So-ke mfowethu asithi ukuhlehla kancane sibuyele emumva kukhona isikhathi la kwavela mfowethu uwumlilo uphethwe insizwa laphana uBhaka umfokanzama kwezikabhaka uyisichomane sikabhaka kwaba nenkinga-ke zathi wishiwishi ungasho ukuthi kube yisipiliyoni esinjani ukusebenza leya nsizwa leya yakwaNzama. Mntaka baba angifuni ukuthi ngiqamba amanga amanje omuntu awafika umuntu esaphila mntaka baba leya nsizwa mfowethu umfokanzama mfowethu yaba negalelo elikhulu kakhulu mntaka baba noma yayifike vele inyamazane wayifika uBhaka vele inyamazane ivele isiphushile kakhulu mntaka baba ngoba ngase ngivele ngivelile ebantwini ngoba uzokhumbula ukuthi ngase ngihlanganile nendidane lapho esahlangana khona eThekwini sahlala phansi yasho yathi hayi ndoda mawufuna ukuthi ushaye insizwa ubokwenza kanje yabo lapho umtshengiseni aze wanginikeza khona indondo wathi le ndondo yokuthi uyangikhuthaza emculweni ukuthi noma ngabe kuthiwa buqhamuka ziphi inkinga mntaka baba ngikwazi ukuthi ngingaphela amandla ngimelane nazo yabona lapho uzokhumbula mntaka baba ukuthi sasivelile emaphepheni sivela nayo indidane lapho abantu ababekhathanisa khona bethi ayi labantu engazi ukuthi into eyodwa yabona esengisho ukuthi mntaka baba sithe masihlangana-ke nayo insizwa yakanzama mfowethu nayo yafika yathayisela kulokho lese kukhona ndimele eyathi ivele isiqaliwe insimi isilinywa mntaka baba ngoba igeda lase liphansi ensimini yabona kodwa mfowethu ukufika kwakhe wafike futhi wakhuphula kakhulu naye amasokisi ngendlela afika wenza ngayo mntaka baba ngoba sangena estudio esikhulu i-downtown istudio okwakuyistudio okuyisona besigoqile mntaka baba lapha ezweni lakithi washaya ingoma mfowethu enkulu kakhulu lapho engihamba khona nezinsizwa ukhathala nonjencane sayibamba nje kakhulu mntaka baba kwakumanzi phansi wahamba lebhuti kwafika lapho esigabeni sokuthi into mntaka baba mangabe isuke idaliwe ukuthi mhlawumbe iyohamba ifike kuleli ibanga leli yabona bese ingasaqhubeki lokho mntaka baba soke kufanele ukuthi ukwamukele ngendlela kufanele ukuthi ukwamukele ngayo ngoba ukube kwadaliwe ukuthi siyohamba size sifike esiphethweni naye mhlawumbe ngokomsebenzi wami uyabona ngabe mhlawumbe namanje sisasebenza ndawonye ayikho ingabantu engathi yabakhona mntaka baba kwaba nje yikho lokho ukuthi kuphazamisana endabeni indaba zama-contract nokunye kodwa-ke engacacisa futhi ebantwini ukuthi mntaka baba akekho isitha isomunye phakathi kwethu ngoba naye ngisho singahlangana namanje akekho ukuthi unxa komunye nami ngisho ngihlangana naye awukho unxa kuyena ngoba okubalulekile mntaka baba ukuhloniphana empilweni naye aphushe into zakhe nami ngiphushe into zami yinakho inyamazane ibuyile njengamanje izoqala kabusha endimeni yomculo kaMaskandi ngoba ngizovulela isibhaco ngana kwethu.